O te folo fo fatalo fatu sa mo lo fa fo ba wol ni vanga ora fiafi ia ile te ba sa di fo yo le ta to te ya embele o nanga la BluTV ele nei fo vanga o la fiafi ile so so por valu le dei o le solulu aso halu valu o le masina o se te balua fe lo se furu pre lu fe feli le feli le yo le o aso masingali io ia le foi wa to lua e to tolu ia pa ku foi la ia le o se te malanto ia ai ta to fa fe lo ai ma fusi atu ia ile masina o ki topo le masina wa level na mo fo ia lo fa no mo Samoa io ia male atu Pasifika male la no langi anto e fa mana tu ina lo lanto wa so sapa pai ia pe ato fo ile masina o ki topa ia ai ko mai ile u mase tema o le ato o seanga o folofa ma toi fa fela ia tu le nei vanga o le fiafi ia Samoa le atu pele le loto le ganga ia male mafu fa ta te boe miti ta ule ngo Samoa io e pita te tau mai pe ale u ma ese fa yaso ele ta ule ngo Samoa ia o ele te fa forma e te tau mai pe te tau maliu ia o le atu u tatou te fa me melo iai tatou te titi faitama uma iai mo tatou mimita ia awa fo yo le atu o le no lo avo le atu o file mu o le atu fo i mamuru me uma le fa mole io e moa au le ava tuli me le ava fata io le va felo lo ai la wolunga pe ivi tuina ia ile fa lo anlo me uma io ia ai fusi ile alofa le tunu o Samoa e fa vai le tua o mai o Samoa le te mo le afiafi ia be sia o le te mafuta ma eva mai fo ilungo le unanga ma le tutua masani ala BluTV o mai le soifuanga le nei peitau le olang o mai o manuia o e fiafia o e fa noa ia po lo alu pe le tele o lo waso le fainga o me le te tau ona fai malo atu ma fa fera ia tu asiata ia le devanga o le fiafia jo atu e Samoa le tu pele mas fo ele te ba mai ia o sa le vea mo fainga ia mo mamalu soe mo mamalu suru papa ia le territorunga Samoa le tu o mo na tofi o mo na tofi mai lava yo nao se yo nei tama ainga io wa foi le folo ai ngo tupu ai ngo ai ngo papa ma inga fa ia tatou se e foi ia i tulanga la wolungo fainga malo ia fa tulo foi le fio le ma malo le malo mo lo besiofo ia a besi foi o ta io le malo le fio nga ta pa le mia fio nga le Leaupepe Talai ia le fio nga foi il fam sili ia fa talofa foi minister cabinet fa talofa foi sui il fono sui tofia ia sui mamalu ma fo yo le pale mene ia be se fo yo li tai fa masino le fa masino ma wulunga be se fa masino fo no suafa presteno fa masino ia o ngi sia lo tatu fa talo fa ia be se o fa nga le malo e ona tulanga fa lu pelu peina ma tulanga tupu malo le nga lue malo le tutua ia afe e fo ia yo tanto ma malu fa le tala le lei ia ele ma fa ya ona tanto alu tua ngalu awai pe yo ia o lo moa awina le whaatangi tui le tua awa manuia e tō whaawanga i te tonu o siu tātou tunu le pai sina le pai lei o ngā luenga pa ia le tua ia i whatawhaitaulanga e fia ia o e galesia ma whaapotuputonga e fia ia e bese fo yo tali tonunga ese whaatalofa ma ofo lo whaatu Asiata Pio Vaoliko o le aviavi ia le pōwhalanga ala yo tatou tu asida ma le lava loa o tatou tunu o Samoa ia faatalofa i ona tulaga loa ia mo le tulaga te tele le nei vaega o le afiafi e ona tou o le fole le asiata falemalu le foʻua se e mailuga o le fola me se foʻo peau magalugalu o le ea tate eva mata musika io ia mata aleaga lenei aso faatautai ia sa tiu ia au mamao ia o le ua tutaitaga e pei o le folauga a le aiga malosi awa lo tou va fa savili le vaenga o le afiafi lo tou va folau malo le fa totoa malo le tou pale le dei foi vaenga o le fiafi tu te fai wa o tatou le o taimi fa tasi ma Samoa o le o toi ti tu le manto le bato wati ia o le fela o maua manto tu inga tama foi le ta e ale fitu o le valu la tala taileiva ia o le lava ia lava le feo ai le malama to e fatalofa ma o folo fatuai lungo le tanto wa
polokalame maupenga o te whailangi ia le Facebook live ranga te leo le tātou YouTube channel whaatalofa ia ma o whaamalo atu ma o whaafilo i atu ia te oe lea e te mafuta mai lungo o lau ta vale whaungai no lau telefoni ia o lunga o screen te tele o TV o lo monta mo lo lawa whale whainga ruenga o fia lea e te mafuta mai ai ma lo le whaatotoa ma lo fo i le tau watai Patalofa na mo tatou la tau lo fai ngā ruenga ia e to umi voi fa pe fa amanta o no sa ilo loto o le to asolulu ia a wo mpa nga mai le lungo le prokalame tau le to lo wino to swafa ia wasi ila fia le le tatou prokalame lo to wanga le le be se fo yo le shein o le tatou prokalame fa malo atu ma fa afita ia tu ia te o to ni so tatou talo to matanto news update ia i le proklame fo i o le nei vanga o lea fiafi mo matou lava iau te rona nisi o meo lo tutupu. Te talaina se tasi o fale o lo tele lava a whataunga i tutonu o au ki lene nei po ni usila mo le teimi mua po le uru teimi. Se tasi le nei o fale o loa Amerika e ta ua le Costco. Ioi, le ua tau sila mai ai. Costco Wholesale. Mo le first time le o te tala i tutonu o Amerika, i tono ni usila, ia le whanalo Amerika le nei. Ia e whai ei whataunga so o si tu ai ngā whataunga, le o tau sila mai ai. E te maua me tau mafa, me ai vela, pizza, io, so si tu ai ngā tau mafa, o le mea whai lai mali e. E te maua i fo i ma tātou pusa maliu, le la tau sila mai ai tātou, io. O le tātou whanaloa le nei, peina o whai atu. Kusor kama le be or combinations foi le warehouse ma le countdown e maua mai ala ia mana tua e to titia ani uso ya tatou e ni usila dei ona o to sila antu ma va ai pe fa pe mai o fa ka musika ko kanga le saman ka ko kanga fra ma ka mas kanga ngiang ya umro le ngoi fola ia ma mai mas tatou pusa mari vantur fa fonga samo e taule e o ko vai lan tatou tamate tele e Amerika le la u fai nei ya i usila le la tai westgate e tatou fa lo le ya asia tu yai fa lia le matua kiu o le mamando le tunu ina o te tala ile so e ya le fo ya onanga no winga it's like a one stop shop e tasi la Vaetolo fa tau mai ai tau mafa fa tau ina uma me te fale me tau ta vale o uma o loe de no maua e li liu mai le spiko ia fa tau e mat pusa mali io e tu langa fa bena ora si tanto update o le Vodafone is changing its name le tanto unanga foi le mo to le fie le Vodafone ia o le ufa ilo mai le fa ulunga me se foi la to e pulea le au unanga tau teknolosi me telefoni le telo isi o unanga te tele lava le Vodafone o le no longer Vodafone amatanga o le tau sakafou ai o le azuia ile one and set io like le nampo le one foi le pe o le TV one one and set lo winga la ata fisilia tu la le tau sakafou pe ta te fisilia te le fonga le fonga le Vodafone plan o le plan le te whaungaina, i te le to e tali mai la o le Vodafone, ai te tali mai o le one and set, le na, o le tamala le la e whaunganga, o le hali le kerfongi o eli, o le Vodafone po le 2 degree po le sautali, o le one and set, o le tamala na le la sui ai le ngoa, ia o le Vodafone hamatai le tau sanga fau, Miso tanto update mai fo ila loi Hamilton ai o le wase e tu Hamilton le fainga le no fa tu fo last week le sa 2% looks le la o to e reportia mai fo ilunga le tanto New Zealand Herald ia le tasil nei o nga winga o so fa inga kama ia ila loi le Molly Hamilton le Michael Hill night tonu Hamilton ile mutintino le la po le winga o le fa mtalanga ile taimi o lai fa taunga ile auli so na nafi ai oso ai le oso fainga le aulaiki nei te tonu le mall da umatio anta le tu mai ai te tonu ma display mai ai te tonu le meo le oloa mo aulo ma tulanga fa pena ia ai nga hoi e le aulaiki nei to ai nga ia nei au danga taunga ta ia e fiengi kausanga ka ke kau ma fa fa apuku e se kupi si tau fa tau wini pe tau talinga tina le ainga ia fia fo se kai me ke fainga ruengai o ele tamatala vo e tau
whaatau o ile whiriwhiri au roa whetā lana e mana o mai lau teine wa a le vatua e kipi oe. Au lele. Ia, na o le nai se kone e manai minu te tā whawhau ai le au lau wasa i awalanga o le taunga le nā manai tamaiti le pū le amio. Ia, ai watu tu tonu. Whai to inga kale pelea. Ia, ila loi Hamiltone, wai to telefo i tangata Samoa i loi Hamiltone, ia, o le fautuanga le fo i mataalia, ma matala, tu langa whapea. Ia, tu ula vai leo, ma wala aule, no mera leo. Ia, o te tau mawhai e te fia Superman. Nei te ua umaenga. Ai wha aliu mai ei male au ngāui. Ia, wha vai ei ma oe ala na e alua tu whaile wha atau, wa whaile alua tu le lotu ta maiti re masira fau. O isi tātou update, ona ele tu atu le sona nafi fa mawina mai to fa mai le long weekend le sa fe ngai matato mai ayo le long weekend fa mawina le to fa ila do mali li wa i sela vea iyo e la lo i timoru le to si sela mai fo ya ele o le vainga le nei e tele a fo ina ata fa no ai tonu ni usila dei eu te lo fo ele na male la ina le to inga fa le vele telo ni so tunu pe o Oceania America ai pe e kakau e fai fo le mana ia male Somali o se aso malo lo po se long weekend ai ia tu o pata tu ai ui fa no anga le fo ila o mana tanto fia tu nei le so malo lo le no so fa fo se ia wale fa maluino le mali wa yo le tupu ta Britania. Ia alela u ko fa ia venga ia wa vatua se la vea po se crash le to se sila mai ila lo timaru ia le fa mau ni mai le to fa ila to mali liwa ia manisi o ila to lo tau fia pe il fa mai mo to fitinga ona ita to update la na fo nai mole nei vanga o le tato proclame lo na amatali ia ai fa le to wa amia fo le to fa ia to tato to tele. Ia ai fai mali foi lo vai o ele te fia e fai fa America vale malo so na lu ngol e borteli. Ia e tua ia ai fai mai o le talo ma le talo ngol proclame. Fai mali e joti sa ia e te sa ngol e mule fa. Doctor tato fa salong fa business alena mo tu tato pesele la tato pesele sina musicale ma uto. E le foi ka ko amaka siga pesero. Io e matali tato a foi mai fa firo ila malo ngol tato proclame. Ea a warfa o wino le tautai ia ele nei vanga o le afiafi pesere nei mo utou lo tanu moni tati fifi ai.
A whai te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu motu o le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le Tasi lava le marketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo I a te ma isi me tau mafa mai le moana. E pea ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu motu o le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yaso ia. Maua foi le umala mai tonga. E le gata ilea, mo ila tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. A whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ai ngā le lei ia leo le pama. Le gata foi lea, maua pusa moa, I so si tu ai ngā sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo fara la vergata foi leo pusa pepe I le Tasi Market. E maua fo I pu mo whaalawe in bulk I le Tasi Market. Ia le nasa moa. A mai ala ona fai umalau whaatau I nei le o danga le Tasi Market. Aua nei e tu muli. Ai alo fai nei o tātou ai ngai sa moa o le fea ngai markoviti. E iai fo I le lātou o danga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai sa moa e le ngata o nisi o atu motu o le Pasifika. E tasi lava le no fuanga I te whaia ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I Leaupepe I South Auckland. Can you be my wife? Ia, te whaataro whatu te liu mai o le porokalame, I le nei fo I vanga o le afiafi, ia o le utau sisi la mai Samoa o le fuko maa whaatasi atu ma le whaia o ngalangolango o le tātou All Blacks. E o koe vai ani e koe sau whai mai koe ingo Smith le utu rua mai ma Ian Foster. Ia le fionga I le tautou o manino le fionga ia le Leaupepe Junior, Talai Lene. Ia sui fo le tātou o le peleki lunga o le tā mātou whaatara noanga I tālonga o tala I tālonga. Ia manai o tonga fo. O ni vaenga sa te tupu fo ma o le a te tupu ia ile alo atu fo I le weekend fa talo fa I la fionga la pepe ma lo le so fu man wie lau to fa vai malai la talenga siata fa talo fa fo I pa ngal tato pokalame a ile nei fiafi ia tele ia ta longa mana nei ile ngata ile manu malo le Blacks ia o le fa so solo I fa la kapeliki ia o le tamfanga fo ia la lo Samoa ia la uli Joseph Paka ia manisa ta longa lo va peona mai atu ile lafo ia weekend mo vai atu ma lo io fa vitai fie le loto ma le nganga o vai tu fo no ko vai ku no ke si por ka le kama ko ia de nga fa inga ilo pele ki falangi pele ai ke le oli tailo yo funa o fola bolilna alo fule le feina lava io o ile ia le se le langulena a fo ye tu langa fo mo lungo levo mantole na fsidi mal vason den polar me o tu langa no vet tele ai malo ni si la yo lo te tau vet o fo ko manga yo lo tu vai tamatu ai ale ila de le o si tu o nga fo le ali e man tu lo so sponsor on time le AIG le se faina sponsor fo la na pi tau lo lo ngia vo le sa e le no tu fa pero le o kama ko ngale nga o fo ska ma le nga pass fo e dai falangi ala nga fa ka udia la ko sko ile Luafe male iva ya uyo le ia fie le nga o le wa mo fo ile nei lau e ia o le ta por kala me wa so ngo fu te tas ia langa sa ma fa ma lo nga ma ya ver ma si io ile mali wole ani le tu fo de le tu langa fo ton fa tina fa maluina fo le so oltina ia io o le vara no mo fuka mai sa pekari leva ai vai fo termina mlanga toi sa mo ta tu telefone Eila le atana to inga o leota I tu au ale ese vodi au le le voi pescopa ia au le no inga scopa a pe o ia lai mo malu malata lana no sili to ina ila tana fatu tele tangata nga va sa tauna lui fa fe au ava mai ver tala to ina vai
e se le anga va e se le au le le ma le o le nanu taimi na ia wana ngale tala vou ai mai o le taimi foi le o toi no le nei o van foi le tu o le malo el fai langi fo longa le fionga ni tu tasi o tua ia le fionga ia le o tai tu au ale o le toi ina foi le io o ka mo fa pe le nala ele ngata ina tau tala nga fai mai state o Britannia o tanga ta foi pe tau tala nga fa nga mai state o tonga Tele ava nga ona no tal no marto ina ai tala to ina la ngafa ba ila va ye pi ai mana o ia ai o mater jala no ono le fetu ato a mater ma por kalami talu mai ia amalolonga sai le aso ngofua ia o le aso foi nafi ona o mona fa tu ina lava le tato fa tara noanga male so tama ilo ia le ngata ile o le aso le tele na mo le tato so ta inga male sunga la le male to la ia o ma fa o nga manga mai ro va tu fa fonga sa mo o tono ni va yaso ia toi mana ia toi ta o toi eti oi ma toi fa manantu wai ia ta longa mana ia le a sa uni je ai mo la si mau mo I ungo ta longa sai ai let's start from who Joseph Parker mana ia ta no ai tau faingar sunga lupe sori ai lauli Joseph Parker le sai ai ma Joyce o le asa o e la so finangalo I lo sorry ola ua ai ia tatia Joseph Parker le anga o telefo ia na tam fainga ma o tato ba ai fo ye tele teme ye New Zealand artanga tele fusu ma malauli ma Joseph Parker sorry o ma to atino later tangata o te vai fo ye ma lunga e o mi atu rona winga nam to atele al fing tal challenge le sa fe ngai ne ma Joseph Parker fo iai ina ua mai ale talunga le fusu anga ma folinga mai ai le alo le tatu wo tunu la si le fia Samoa e foi le afai no folinga ina ua mai ai fa tu sa inisi o fusu anga wo umantu e tolu se forma tolu ai I talunga Joseph Parker e fo I lo va ai tulanga ila fia o le taimi mua le o va ai le tulanga le o ila e fa ma ni ai le wingo lo sau noanga faisi maka uki o le fusu ma le levo le fusu o tuai tangata le o Joyce e yei a tustu sing sa fai tawai to tele o la vanga le lunga panga mafa avoid ale le Joyce le ia se sina mana o e ui mai ai foi le fusu anga e fa solo anga il fusu na Joseph Parker lava le na mo lo lava no ia ai o tele mata le fusu anga atoa a fa no o le sfutasi a ma to atino le tangata to au malosi rono winga sa ma to ate le vole mana yo tam fainga a Joseph ile la ta longa ma to ole upomoni a Leaupepe wala nga wile I mesi ese fusu anga Joseph Parker po le sunga la fionga rup sori ai o te mata mai le tai mesi le tai mile wo polo e o le saunga fusuanga foi na fai Samoa ma tulanga uma o te muli ta I la vai ai na fusuanga ma tau faiga uma o le fusuanga le o vaenga no mai tawina mai lava ia I tatu tamafusu o vaenga ia o le o tau le lava manga o Joseph Parker mai le amatanga pe yo mele na tele na manu malo ai na fusuanga o le fitness sa dominator Joseph Parker le fitness mana tu foi nga pau foi ale o tama fusu nga makua I alu ai kamale o Joshua kwa ko lengi ia rusiron tino awala o tama fusu o isi fusu anga uma e vai I tapenanga Anthony Joshua mai ia nga opponents uma e mo mi le heavy le weight le muscular foi na pau ale nga saulo ia Joseph Parker matua nga pongi fa solo ako ma fa rusiron tino ona o le fia le sai le o le fitness al tato tam e ke no la me mali ma foi le pende tau ka iro yo le o fa peta te fa tu ai o me o mai te tiro tu ai o te fa feta yo le hau se furukasi o kamesanga vai foi na ru tau vai o te le lo ai le game plan al fa ya o ngal tato le sunga ya Joseph Parker ile tu langa tau fitness o le power foi e kele ola utara monia le Leaupepe e tele avanoa o le fiku kamesanga lima o le fiku na matua maua I lava ngō paka tu I au vai o le lile. Ai masoka kauwa ai tu tau e tele ala foi vanga ma e mwheo nei au tiro tu langa le a wheo lai la vea le tu I a Joseph
ia alo no wingo fit fo ila o to choice le fai ona ia ona ia talia ia wa e sa tu singa vo ia a choice le ino maia fa mai o matua I ona longona ina vo ia le malo losi o tu paul me wo na faftai ai ia wa olana iwa ai le olana watu olana salina ele mavawini ola savali mai tomu ia Joseph o ia fa mai fatua o le fusuanga mtoi longona ina fo ia lona vai ona wa fiu fo tu Joseph pakala sa tolo pulo tamu fainga ia ele mo uma ni va selua fa fitai ai ia tiau ele tu singa na mai Britannia uina malolo ia lopesoli ai ile ungol fusuanga ai ua manu malo le keninga o le audience I tonu Britannia wa atili lawi loa ia sunga ya Joseph Park ia maleanga I lumo le tulanga I ofia lava le ata oto ia ia to oso fo ile la I mantua le campa ala vanga leo Tyson Fury o le sustain ala interview with Tyson Fury for Maya o Joseph Park o le ua pe o le gypsy o le wito tono la to vanga le o loko foi la o no le faisi umi o no foi se mai masion to room san fana ele tau tuturinga la vole o se sian fusuanga mo champagne la awana me ke fale fia I me ale gypsy le e tau mutu leanga tele tai io le yo pomonia e maleo Tyson Fury pa wa le vanga le I like langa support ia Joseph Parker o se Pacifica e unusual le me o le support me se ai langi po se e pe o America tele na o mai la to lango fa pe tai mi fo David tua me to lango fa pena ai o le attitude tal tamalea I hope for ile influence tele tatu tamalanga o le boboni fo te tala fo maleva pa wa le fusu anga fo Joseph Parker bo tau ai o tau mo wonu lunga te isi ia nai tu langa fo I la fonga tatu tamanga I lana opponent unusual au te tilo mai mo peno fa to tanga to te fia o te mata mai press conference ma tulang fa pena te le aina le lole ia rupisoli ai respect for I tulang ai pa wa le pure up mai no to vai wa ka wese le ngoka wa ru ile to no ia eu le ia o fai va na manga I tulang fa fusuanga langa o te pana tu ai le talia o te mana tu ai ile talia al tama fo ile fa mo David tu le nei ni si loi fo Cameron but tu fo ile telo le talent la fo ai uma enga no uma tua tau le popula fo ia fisilia tu ia le media New Zealand le tele yo tala na fola lo fa mutaina le career David tua ma me uma alela le o le unga fa mai le tala le tama fa mai o le talonga le nei over fo ilo fe la opponent e tele na tele u puts ta Malo Shane Cameron o lana tala na fa mai ai fo le time te ilo ai fo I pe te tau ia kongi au pepa kosa fo ile le pe o puru kau fa fifi o meto tia mo me uma o taimi pito tau lia le ngalo yo tala o taimi te tu tongo le mai o avia te tu tongo le mai ele faila no tau tala e tu langa Asiata voi ele vai taimi to titia o tu tono fa no tu le mai le fa no o le lona lua la lolo kunga e opo mai disi au kamanga ui iwe kongi le solo kunga ngulo po e mai uyo lea credits to le songa lupsedi ai lauli Joseph Parker ia ole ala vale tu lango le ia mana yo le holiday le songa I fiti na failo mai holiday take your family your wife very very good resting place Fiji ia ma anga e toilo Samoa le tau mai tau Mauti no lava ia o lo fatatali mai so tatu atu ai mai foi na yo na inga le au paka ia ma nisio na inga Samoa ia wa fisi umi vai umi arte milena no foi Britannia ia lupsolia ele tape nai no la na fuswa okay tatu be All Blacks ole o ia ringa malo le championship ali ole ele uma Taupea wale wa sei tau ti lotu ye pola tu langa tu lai mai standing Taupea wale ele to ini stalonga e pe ole la sauni do malolo na o lo la tutua ale wa failo mai ole au po malo e New Zealand le point tasi wala nga sa fa mo e pite e Africa I Argentina le talonga le nei I se ponesi mo bolunga
Ia au le la na uma enga yungo talonga e mawalunga fo ai Samoa Argentina. E ia la o le lo ta tia mai ai. Ia sama sani ano fa pe e uma talonga i Afrika o mai leo Afrika nei New Zealand ia fai o leo fa ngata ia la ngale wo ia o ke topo. Ia ono winga le wa mai ai saulawi lona ba o tele o tours o fai ngata usanga. Ono ve mai e amatai au tono to tele le vanga le au New Zealand. O le la toi fo i mai e o ia la tu kalapu ITM. Ia e whaftai. Ia nau tau sisi latu. Se furu wiva ai o New Zealand. Se furu valu Afrika. Se furu o Italia. Ia maleiva Argentina. Nei mai tam whainga Argentina ma la tau wha vesila na. O lea malea ua matua i tau wha mo angi usila. Ia tulakan nale ungo talonga fo i o le Leaupepe Championship ai mo la tau le fia tutuli mitai. Mai grand finals ale NRL ka matau tia. Sa iei so ma fau e au le i o silunga le grand final. O no loa e au ai lunga le top 8. O no tausanga uma e au top 8 e au top 4. Ai le i au ai le grand final. Talu mai le last time na manu malo i fu. Ai eila se au te matua i au tia ai manu malo si ia all final. O le au le ios langa o le au le North Queensland. Ele le vatu na malo fo le lato grand final. Maratua na tapeti mai le vaso na tene. I semisia le no fa ia tua o ke alu le Panthers ma le Broncos ma le Queensland Cowboys ona o te fia la wa ia o la au sa o le NRL o le Broncos o la au le na o te fia tamana ia kama matua ma lo season ia e kai au le top 8 ma tu o le Broncos ia le tau la e ia le io le ma Sofia o ma vai teme le 1980s man 90s ai no tu la lo foi le Cowboy ma lo manatu ia man ia se fai no o Queensland yes na o guarantee lava e ko ia no foi le Panthers ilunga fa maru no South Sydney o vai e tunga ile telo le le fia ale la piki ia ele tau fai nga o lea ai pe yo le fate ia le sa ia nei ina ua manu malo ai wa nga whale ta longa ios o atua le ios pingi ia Cowboy lunga i Darwin ilunga le pito ilunga eva ai il pasimo mo la vese te min ele au le North Queensland Cowboys o ile pe te lo voile tongi sa o iluma ia ai langa e le vese mem fai la folia o le kamilongo le ile pe o lai na se save ma la folia au ti lo tu la folia o le polo ile le na ia para tu fo le na ave lunga le TMO ele fai na rule TMO ai forward pass ile liki man ia vai le man ia lo no winga o te mia na twist ile rilia ngenge foi ma ne fala wa nei move fo ya ta tu ile kapi fai ma fai ta milo ma la folia te mia ia fa America no ka ai tongi runga o le tanto finals la le la ia 2022 NRL grand final Panthers and Eels versus the Eels. Now, they are both from West Sydney. Yeah, Western Sydney. Yeah, on the battle of the western side. Taimi mua nei. Taimi mua nei. Mantua e tolu au e na le pitole sifo ai Sydney. O le aule al Tigers, Parramatta. Ia ma aule Penrith. Murmurita o la kapeki kaminga. La felta peti ai tatele yo ilisi vaenga so ba yele tulanga matautia. Mai au nei lu o ayo le amaru malo le talonga le o lo te peki a Parramatta Eels mana ia ile o ngarka fa kasila le la ki pingirifi le la ula tula o le Panthers ia ono le wa o le alma fu anga wa e tau vavalo ai le Leaupepe e sola mala Eels o Penrith o leo masani Penrith mana ia o fa o tolua ia la to finals o la ule Eels masalo over mal tolu suta sanga ele ito o se final so e loto la ile tam fainga e silia tolo la to nau ai leo tu ave sei foi la tam fa Penrith ia so on ia la to grand final se lua mantua le Roosters le va tu nei na so o ale lua o mai lo ile ele auto o tala uma o interview sia na fatino mai peila o le tamale Cooper Gronk
le lato tam whainga whaile Roosters, len solu, mai mea Cooper Crown. Ole mtua whainga tāna achieve na mea never taimi. Le professional era lea boa, le wai ai, o te lo Penrith, o la tam whai Penrith ia solu, o te ia au ia, nau avu lele ia mo vise malo o le au le iosia. O te au vantasi ro fitangalo Leaupepe lo ngolo tala. A faisa o le me ilo talo to tapo inga lea. Matua yo tam nau ia malo le ios. Ia tau ia mana ia fule fitong ia i o le tamilo sanga. Ala sau vai tūlanga pe whatustus tam taalo. O te mautino ia te uia le matua feiva te mire nei o Pengirifi. Penrith, le Panthers. Tūlanga le iai tamata alo o le tele o tama fui tele na oanga i Origins. Le wali ia. Pe o key players na ia me se fo ilanto. Ia. O le alana le no tilu. Pe ia li lifa lavanga i le Pengirifi. Le au le Panthers. Ai vai lewa Penrith. I tangata ia qualify nei World Cup se taimi o isa whamtalanga. Aua New Zealand. Au se Talia, au Samoa, au Fiji. Te leo lopo isi se lau tonga le au le Penrith pea le ai. Au atu nuu na le mwhani qualify umamai. O le tūlanga le na. Ia, ona so mai rola ia lea o tatu e vaenga le. E to a valu ilanto. There's 8 of them from both teams. Lea ia le i tam whanau, malo me tam whanau si tatu o Samoa. Lea la ua filifilia. I le toa o Samoa. And also the toa Samoa, they have named their team. Le tau sisila mai runga. O lea ua mai a ona whaailoa e le pulenga le toa Samoa. Ia a le toa whaarwai malai. Ia a le toa whaia Asiata po le sunga fo i le maupu o na whanua. So a whawina. Milford. Ia a le tātou au. Maka ukia raka ko au le Leaupepe. Se taimi o tau sila mai yanta mai la tau te tasi. Ai o le mokua maka ukia raka. O le au pito i malosia le toa Samoa uwa aia. Talu ona amata mai ia World Cup. O le ala e te le i o levanoa. Ia maa le tele vo tu singa le wali ia whai te mine i whamai. E tau te maa lolo ia Engelani. O la tau atala. A wale o i wha Australia New Zealand si pū. Ai ka kou mai ngani. Whamai e sua e maa lolo Engelani o le whaino ia to Samoa. Ia, talo si e. E to a valu ano Samoa o lo ta ano e finals le la whai le ana rao. El taimile nei. Lea ua te tono le tanto au le to Samoa te rofo na ua tau si la fia. Si taimi o tau si sila mai. Ia i anta o ila tau fōlinga o tamata alo. Au le mea mahali i tala noa ngai wai nei. E whai ala utala i le toi. Umare whai longa lango le au le Australia ma tangata nei. Tulo wa Samoa le to te whafonga mai. Si whaksa ala utala. Maru ese nei tau malolo. O ese mai nei la wali e whai le au atonga i tau sanga ua mawai atu ai le iosor COVID. E le ia se fiki o au se kālia whamai. Whamai koe ka swing i kula fongo, ma toe liu le tula fono, ma toe sila le tula fono. Nga o nga meika o le muwa ka meiki Samoa. O soro le lilo maninga le fo ua whamai e koe kore le afo. Toi ilo ia entitlements o tūlanga. I miss a state of origin. Ia le na. Na mea la whai e fuara ngā mea. O na mea la le ne tau whai fuara le nā mea. Ai o Australia e o kenkaru e o se tupu fo ile le te tau ona fa mua ona fa fia. Ona se so o mai la ia le ole queen. Wai pe ola vai tu le fainga me o taro ngari ki era wori ia. E pe e king Australia. Queen ia engelangi pongi usila. Kuse queen, the king, queen man prince. E pe e tau lepo mai fa pe la wori ia. Ole au le kaulia. Ka ko sa o se sa. O tulanga siata. E lei popole te le Australia te mina o i tonga whalela tau au. Le anga o le asa iai tama Samoa, Fiji, ia malau Australia. Mai papongi ukingi anga. Ia, e mwhaion whiwhiri mai la tau. E le swinga mai le te mina matua saua i luma le au ale matematonga. Le tele mo tamiti Samoa wata alo lunga le level le first grade i Australia le NRL. All of a sudden now titi lo tu ma meninga man va soli o kanga kaya ka pike ka ko ale o vai ko lo nga solo yo e tau fa sa fa la lautal la ngale ma se pisa te mina mai mai tamiti tonga fa la to le winga le na lautala mana tu lo digital no o le mele o lo dual citizenship e ma fa yo na e ta alo e o ma se fisilingia le entitlement te ta alo ya Samoa o le vana to ele na e tanto o mongia o le vanga ka wasa o le taimi de dei wa ka fenka ko sa fa i lu o lau le sa fa e ken ka lu ma
Wale vana tu i le ola tu lo fafonga Samoa. Ona yalo tama whanau Samoa. Afa Samoa pe kuaka Samoa. Ore Samoa. A le ala maua mai lea vanoa fo i le move. O te whawhitai au tama leo Swali. Ia. Wa pe ore koe move mai al tama lea. Na matua ke mua i roma tau te vai o mea maninga. Ia malinato au ar kenkaru. Ai o te whawhitai ma le tua fo i Leaupepe. Sa sea o le tatou tatalo le sai ai ma tatou mo nga sai la tau sanga e la vea foi on peleki le mele o afia ia a fa pe mai sopo anga la waru ya Samoa o afia ia a fa pe mai ai Josh Papali la waru ya Samoa o afia ia a fa pe mai Sani Pio William fatu le winga la tala na tatou mo o malina to ai nga mo nga le ala wa matana faye na itamiti ale foi la kele ai le gaso E te lole le sivainga tele lai whai mei a maumininga. Mantua, le state of origin. I tama toa Samoa i mwhai ona ta alo state of origin. O lai mwhai ta alo, ona, o lea ele o la vea Samoa i lunga o aupito i lunga. I le taimin nei, mantua na o tonga lawa i lunga i na. Lea lawa le mwhai na toi qualify ia tamiti tonga le qualify state of origin. O leo mwhai lan toi ta alo. A Samoa, o lai mawhai, o no tātou le si level mai lalo, i leo la vea tātou tier 1, o tier 2 le tātou. O le taimi ala o le alana malia i Australia tūlanga na, le alaina mwhai na o tātou tamiti alo ia Queensland ma New South Wales. Toi o mai ale mwhai na o mai ta alo le, to Samoa tailo i por sa ongal na. Alanga o le state of origin. O lau tau whalonglongo atuai, e whase fulu afe le tupe mua tālonga e tasi. I le tālonga e tasi. Al tama talo. A e mawhauwhaula i le isi mafuanga pa whapeo o le tupe le alai e ese me manau e represent low state. O mato te leo na tupe. Ia, a whaitoila te tala, ia taitaia. I whiu ia i ngā matūlanga olo ia, i le tātianga o tūla whono. O le paule eim le tilo ila u si o uvaivainga. Na ona vaai mai ia ua move ka meki Samoa. Pisa lo male wari. Ai el termina move ngale au konga. Nga o le credit tale mea la faifa mai oh thank you tu tau malolo finally we respect le ai na ona mantana sa vali tabe Samoa. A matalo fo ina fa mai se to liu ai tu la fo no to va ai fo tu la tu la fo. Siata o le World Cup mua le man nei. Le ola yai nei. Can't wait. Ona o le atele au malos. Ia, ai, ole sisira mai le tātou aula lea, ole la tu lunga le screen lea, whaafitai le tātou matai watch. Ia, mo le whaingo le tātou tama ikiripi lea, matulanga uma le songa ia whitarenga tuilangi, ia, me se fo i ole aunanga le tātou auge ngalo, whakausa waki lea, ke maka i le tātou tālonga, ia, ole World Cup le liki. Ai, ole tātou aulea le toa Samoa, ma le kalapu o lo ta alo ai. Ia, tama whanau o tātou watero. Josh Ia, sunga ia Whamanu Brown. Stephen Crichton. Ia, o le isina Matthew Whiangai. Sunga ia Braden Hamlin Willie. Ia, sunga ia Chanel Harris Tavita. Royce Hunt. Ia, o le sunga ia Draken Kaufusi. Ia, Luciano Leilua. Sunga Spencer Leniu I kamiki rauli. Danny Levy. Ia, o le isi o le sunga Jerome Luai. Ia, o Taylor May. Ia, ma Tyron May. Pe au sora wari ia leo. Ia, o le auso. Anthony Milford. O Tamatua. Ia, ma sunga Josh Bali. Ia, Joseph Paulo. Jaden Sua. Ia, le sunga Joseph Swali. Ia, ma le sunga ia Hamiso Tapuhi Firu. Isaac Tango. Ia, ma le tamatua ia Martin Taupea. Brian To'o. Ia, o Kauma Tuilangi. O le tatou aula alna. Ari Leaupepe. Mana ia, ale matua pa leni o le tatou au. Ai e leo matua. Ia e leo wali o tau whio lolo fo ia lato experience. Ia male au fo. Mana ia. Ai vai tau sanga o peila o le lile o Isaac Tango. Pea ora kiki ka miki reso. Pea lusu tasi. Lose fulu po lusu tasi. O lau atoa Penrith. Toa telea o tamaiti lai koe tu eiti mai lato au ilano.
e woi fo le ta alo nei lunga tama na ia pa le ni tatu au le tu mai la man sawa swali ya mo ya le fato Tasi season na tua e le top level ai analu ne fo ya Australia ele ta alo fupeki wa la ia na fupeki le Roosters le captain vo ya e o foi la le wingi on to tele a wingi le ya Australia le o tele o mo vai analisa tama le o tele alo to meta mata na highlights meta longa ai ole tamitilo jo I wo matua matautia fo il talonga le na uma to semifinal tamitilo Brian to ole makua manga ngai o ka ko wingi so le a ole loko fo yo ko inga ka ma na tele tau fainga na ya lo matam fa na o tanto bojro ya se ko le World Cup se ma peki se si por kalame ole le factor matai le no farolongo tu o yese la to promotion of fai mole World Cup ia o te loe toi whaala o te taimine o le whaatau le wanti le lua se lau valutolu. Lua se lau valutolu. Te leo o le special le iei le taimine nei a le tātou matai watch. Ai o te leo mai loala iai I se fuafuanga a le a tō whatuilangi ma le la tō fuivaenga. Le lopeke ua o mo le World Cup. Ia e whaia fo ila whai fwisi tātou promotion ni lunga le tātou pokalama le tautai iai. I lope o ua mo sau waki le half price po la le tūlanga iai. Ai o le ato e confirm atu mo le nei taimi a Leaupepe. Ia la tātou marologa. Foi mai. Si kako siaki po le ale se ile le titi sel. Pele mo singa ko malanga fo I Samoa. Pea mai tātou whasalong wha business nei. The reason why I love Talofa Voucher, it's easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. Hi, my name is Sora and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read plans. Ia, toe whataro whaturu toe te liu proclam me le vanga o le fiafia o ma whaasoa I fo ia u kousi sila na o tau ia. O iai fo ngi unga karonga a Leaupepe. O ili talonga o sila fia le tātou o tunu, o me se fo ila tau mai momai. E me se la fia mauang ka update mai le football. Ia, talonga Melika le wo wawai atu, le Auckland Miami Dolphins. Le tama leo Tangaloa, le quarterback. Te vai atu so o malo le auna. Aula na le wa vela lang. Anga telo tatu. Pe tau lang le aule al 49ers ono to telo tatu tangata nofo I California. Le ai. Always and since le champagne le aule Seahawks. Okay. Yeah. O aua ia o le Seahawks. Ke lo le pelang sio si so mo Jesse o karikuri lima. Ma o kamanga le mau fa mau mai mo na wori nga mau uma mai Amerika o meanga no yel termino vai lunga Facebook o su e nai tamana la to fa mai e tanga ta sa vela to ato voi lunga pas ya e tau no le pas le o ato ya tu le lima ma ya le poringa mai o le wo mai ni sila ya nai su vania ya se o stai a matanta o mai au na ya e fa esta tatanonga o le si uni lai on terminei o le tatu o kilan Samoa o le fatino ya rere o le aso tona nei
o le alu i e tamal mau po le awa vai moso i le talita le awa le United Brothers o United Brothers o le aula le United Brothers le sunga doctor o fo mai le fa la wa pia o ya o le United Brothers o le se la ia nei fa ia nga ia fa ia aula taluna mata sanga le Samoa ele fa ina lava ia maliela le sa champini tau sanga ia maliela la se ia vai moso le stona ile maua se avanoa me se tātou no fo au kilani ia o lo avanoa ia le tātou Aurere Park o lo whapeona iei le tātou le komiti whafoe o lātou ia o lo whitaitunga ia mor whatino ino whamue moelea se fulu 5 au o lo iei tono tamusanga nei ale au kilani Samoa ia ma risi mea wano matamata ila stona ese lo tawa ai le mawalunga le level fo i o le taalo laua iei ia tātou tamawhanau ma le tūlanga fo i o la foli e whatinonga ia talonga o la foli uma mai le unia au kilani o la foli palangi uma masalo pena le lua nei tama Samoa la iei ai te wa ai e se respect fo i e tātou tamawhanau o uma so ia le ua nea te walonga te walau la foli ia o lai fo lea o lea wa alua le tūlanga wa e whale tonga atu i le uni lea e mawhai fo iana ave li poti tono le uni au kilani ma le mawhai fo iana e toi ta alu o le ala sau tau walanga le au lea tamore mau ele fa talo fa tu ile sunga Pristine ya le sa entro be se for sunga fa ya onga ya siliko male antou male au malosi ya maiti tamore mau talun ta alo mai le au le amatanga bengo le tatu wasisen nei ele ilalo kusanga ore lami o le au le vai moso ya ele va peta te fa ya du ile ame onisi au vai alo wingo lo talo le man nei ai o le toe kapilinga mai ngole au le tamore mau ia man toe le fo i tamore mau tu langa i Samoa ia ta alonga alo vai tu la ia malo e fa se fulu mon kupu ia to se fulu lo se fulu pa wa ta alonga fina u le sai ai o ta alonga le na faila stona i tu le va male au malo si me sa tawa le na to se fulu le lua iva ia ona to foi mai foi la ia le kama foi le o le kakao le au pe ia le ta alom vai lele ile au ala fionga le la si tau foi au vai lele e tale afa o lai se fulu ia vai moso ile valua vai lele ia o la tafana longa te angal mana marsunga le faya onga voi ia fa mai la vero la do tama ai mai lo la tau la vai to le lana tau to fale to no ile le afalo na lua ai le na uma e pe o to se fulu e foi la ia vai moso e te no lo vai o le wata watu langa le mana yo tam fenga la vai moso yo le la peki la le au le United Brothers mana ia o le talonga o te fa marulu atu o le ase il tenta o le ase il tenta ta mo mau ma o le talonga foi la le o le a walu te mata le malanga monia e o le pitele o taimi e ia ina ia uva anga ruenga fai foi le store na il te tonu wale anga ili sau mai le afosulu anga ili tau le lua te le lai no tau misia ai o le a o walu e avele matu ainga se matu mata ia ili talonga le ia mata mo fainga foi ta mo mau ia good luck for ile au le United Brothers o te lo foi e lau arfiso e lau le tolo e la tasi de monga yolo o le lau lunga me uma ia o le tausinio ia mata alo mata ina i waru posa fa ingi selectors le taimina ia e uma enga nga faio vai kongor malai ia e saulo ngo o mo sau NPC pe o mo sau provincial policy step punungat tapua ingal tato a fio anga i vai moso a woto te popole o le la fio atu ia le vai malai ia o ani si tu langa i mema na o mia le au ai la stona ia vai fo ia asiata leo la mamao ala au le la langa walu lai o te le anu lungo le Bluwave o te anu le Tasi Market Ona tua foi lá o le sponsor. Ia la mecha sponsor. Le foi lá il tato ufficiale fionga le porcilio il Tasi Market. E mo foi lá una tutti fa sua. Po le ase vai ngan foi fona io. Ai o te alu ila lo fa sponsor te le la tu foi le il tulanga le na la ufionga la pepe. Half time sil lo manino tulanga. Roinga la watele atulala wato siata le la wato. Ia. Le Tasi Market. Le la au paolo we la ku kasi we la kala wala le tu ina man fa manu o ali ni tulanga tante ti sa la li ne va ngola fiafi
O tai au e whangata e tātou entries, o le tātou o se tema, lua tātou return tickets mai New Zealand i Samoa, pe manu malo i foi se Australia, lo na winga o pepa malanga me Australia ngai Samoa, te foi atu, ma le afe la, o le pocket money, pe a e manu malo tātou sei, o le tās fulua le po ata e whangata i entries, whala wilo atu le tātou pokalame la sforele lunga le Radio Samoa, e fa pe foi le fiafi le pokalame al Tautai ai po ai leo le man malo ia tatu pe pamalanga ye lua fai na fa tau so tau pap tolus futa la pe siliatu pe fa ngale au nanga click X specific online e te la foi na se lenia nga i telefoni ti tsau Samoa o inale mo mai lo avanoa e tono le tatu se ilea mo tatu pe pamalanga ma le afeta la New Zealand po le afeta la Australia ai le ngata na o tapapu mai e te la foina i Samoa. O lo mo foi entries al tau ainga. I le se ia tātou titi sao le kirisimasi. I le tātou Ford Ranger 4. Leo le afa pensa ina le masina o te sema. Le toi la soe tasi. Tau sau tapapu tolus futa la pesili atu. Mai New Zealand po Australia. E la foi telefon titi sao le Samoa. E whaatino foi la foina le tapapu. Au e te tango po ele ata ai la foi le messenger i Samoa. E vili la tau e whai tapapu. Wa la mise la lo wa vanwa pula o pe te fia malanga tau sanga nei po le tau sanga le se te me tava no ai e a pena la vati sa la return ticket te lua man tu te le na oi e te alu ma ave se si te mana o e te lua o a fa pe New Zealand te man malo tu ai a feta la New Zealand la pocket money a fa pe Australia a feta la Australia ma tau tia so ma we pe fa pe vo e wa langa tau si se mai e ia foi na maso so tuli te lo te ia nga lo kam eleva bela o tamaro e foi mate na o tamo mo ola ia mai mau pe mo so tava no pe mo pe fa pe fa king i se inga ia le le lo pole ta o jo ina ia jo le te mai mo mai ia le manu malo ele nga ka le travel for ranger o ia e amma mai ha le travel ai o mo wa for ranger e me se lo to ka folder lo fa lo do le oki sa le ia a manu malo e fo ia Asiata Ford Range sei se la inga Asiata sei sui il ta vale so no so Samoa tamai te milana la to ia Asiata falu ai ele Ford Range la to ai nge sat paitea masalo le value ta vale la wel te mine po ai la lo fo afa ia mo le va ai atu i omo la popo ai o ai alu ai la to malo so o mana tau Tesla le yo le wala la ile te mine nei ai yo le mana ia yo o to le fa fo mai o nei misia nei va do e ile taimi tele o mi tau sanga te fainga ruenga ia ai ka sia fainga lo topa mana tu ile o se fainga se loto le mele fa tu le yo lo fiso zo ni lo ai ngai Samoa ai ba wala to topa ma wala to entry sit on the set your for ranger na to no lava ia ai pe o mato me alo fa le pe te o malo il se ia ole na vai la ile mana ia a fa kele ala topa ia wala ngol bele Leaupepe e tanga tai wo ai te mo Australia le si o wonga so le tu ti tia o le lua fele tu pe alu le mo le loto o lo pomonia wo e fa ta a mesela pe o lo to i wai le au si lai ma lo ri Australia pe o e vai la il tanga te fenga lo ngale le fai con kalaki e au le lua fele ka fe mo le tu pe fa ta solo i loto ia le winga la wo fa tu la tala le fa pe ia au te longa ta fa tu le top up la telefone la inga Samoa ya du se di masela ya batas io pawol me ya mafanfano la ilo entry ale winga na la tala ya wa pe o le telefone ya le tontongi solo lo laki ele lo mai ale ai luma ai sa ku o yo le ya o le tato wa o le usi ai o no le tanto tai mi ora o mo me la o le usi ai ia o laua mata registration se te minei tato Oceania Career Academy e nai leiva lua Ascot Road Airport Oaks i Mangeli laua mata na le stala i latou e onga whakamuta mo le tausanga fou e onga fua le se tongi latou o sitseni pe nofo mau a mata me sfulono tausanga lono winga a whea iso walo lai 12 pe 13 ai wale mana ai alu universite po seisia onga a fia kamuta o tatu wa onga lea e mwhanu whai level 2 whai ma level 3 tasi al tau sanga e whai lana level 3 ia ona ngalue whakamuta lea e whaatau ila usi e au tools e te whai ngalue e a mataina e ngalue e o ato fo ile telo company kon karate kamuta
au mai ala tu tam whainga renga, mai tātou waonga. Ia o la whaingo fia me umai ate, o le ngatana, e tā pena whai lau se e wha awa wino lau level 4. Awa level 4, e assessi te mile te whainga renga. Peila ta tamo teis. Le na mata whainga renga tau sangane. Sau mai Samoa le matua whale tonu lava. O le aonga, ona, na awet whamu mua laka pi. Ia len whainga renga ta tamo teis a mata lusu toro. Te mine lau whainga renga ta malo lusu iwa tala, ili tūla. Ai lele a tōr tau sanga. Ole vavele nā. O lai mino i eile tupe maua ale au kāmuta. E to tonu lava o New Zealand te minei. Ono tele o ngā ruenga lai whaatin. Ia le nāla o koe fia karango vele lau ka mo te ispea koe fesis papakiu. O le nasa boto whaafonga mai o awa noa lea o maua. O me tēnō fuai. O lau dana lava foi lea lau whionga Leaupepe fautua i tatu tangata Samoa. Si o le tele fua le halu i o le keimi e mea lea o ngā. Ai tiro le whaataua. Una i le whanau i awa noa. O lo ia te au ia o awa noa e lea o maua. Maua mawhaintu tongi e la onga fua. Maua fua le awala e aluai pe whapele isi ta avale. Maua fsozoninga le tau mafa. Whaatau mea whainga luenga matulanga. O le hele se mea te tau o pole. Awa a whale wha o ngā fole whanau FC lea tua whamai e. Me fole kaung karsoi fuanga. Le maua le awa noa e mawhai ai. Ia ona whaamama venga. La watu. Desi vaenga te o misi ia mwhamai. E le ta programa o la wafota programa neso. Ia, moi la tau o lo mna miel sosoni i le tātou talofa voucher. I le tātou Pacific 40, ia anga isa o le tātou website, pacific40.com, ia pe anga i foi lungo le tātou Facebook, Pacific 40, ia o lo maua o mai, ia special solo whanga solo lota maiti, ia ma le lisi o whalo loa, ia ma whai ona lafo e le tālofa voucher, warwhata wino mea ai, tongi ino le pilo le vai, ia ma le cash power. Maua ia au nanga umale na, ia e whaftai tele la au tōlanga lango le tātou titi sao, ia whapena fo le tātou OCA ma le tātou Pacific 40 talofa voucher o iai lava nisi vaengo le tautua mana o mia sosoani wala au maile olu a tasi 5 ono tolu whawha ai whaftai tele asiata mon matou avnor ne fiafi. Taurunga le programe le nevanga le fiafi o te loa o le ma programe fo i lea whai u ma si uso. To lo le fionga le tolu manino. I wala le malanga i Samoa ma le whanau, ma se fo ia awa fo ia le tuanga wa onga ma se yo ia na yo walo fo ia wa fo ia na tu auro fa tele mi Samoa lo fo la be. Ia o le asto na nei o la fa pena o to sei ave ia tamaiti se yo o o toina ia ona wa atoa fo ile la tele tolu tau sanga ia ele toi mafuta e pau fo ile la vanoa o le watu wa ia onga ona faisi pisi fo yo le fai unga o le tau sanga i tulanga fo yo o ngaluenga ama tulanga fa pena ia ai taton ia ola ma fai foi no mai se auto to ta pokala me mai sa mo pa tau no man ia fanga mlang ia vale mo ko kul ka chesi pe fa pe ile io au te pole e ole mate fa mo ila lo tanga taile misil mata ma europeo o ko ke mas e o ke si la mayo mas awa ia juruman europeo ke wa la ke si ari la go eu ato mo ta chesi to Samoa ia na mo ole ama ki fa mo ole fa mo wa tanga taile mis shell ta to pokalam tango shell ta to pokalam le vanga la viafi to runga ma pokalam ma le fionga Leaupepe ia le vanga fo la viafa ta tele ma tanga Samoa ba shout out to fene ese fo le ni tau fa tu ta la no ta se ese mai mata longa fo i America o tanga ta ton wale mo me update mai America o le tau sala ia ese fo le ni le fo nanga lue media o i America. Ia mai follow up ia fa ala se to fine 49 na se la na wele na ia ai ole amol ta to so tainga wo ma pa nga mai mo ta tu ainga ia o feeling i umala ia fa after tele shell ta to proclame le va nga le fe fita urunga to ia aso ta ia to mo so bo ta to proclame masani o li tie le tua to time le ne fiafi Asiata Pio Vaoliko fa pe fole fionga ia Leaupepe Talai Lene ma fa to fa tu mo le taimi so i forma i manuel. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.crest.
O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swau mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le afio mai, we'll see you again and God bless.